Ajde Miloše, pokaži kako se kobasica pravi u Struganiku na Ravnoj gori. Evo i Dimšo se tu malo da pomogne. Dimšo, ajde pomozi mi. Kamo kakvih virusa i jada. Alfa virusi imamo i vakcine. Dobro, znači, sad je napunjeno. Crevo je na svom mjestu. Dimšo, pokreni stroj. Dimšo, to ko da ti je 110. put da radiš. Jel' Miloše gotova to kobasica? Ajde da veži i... Kaž gor malo, da vidite kako je. Ovo samo je baš u Srbiji na Ravnoj gori. Na Ravnoj gori. Mislim u selu Struganiku. Podnođe Suvodora. Dobro. Svaka čast. Svaka čast. Bravo.